E whaatalo whātu talafola Radio Samoa i le nei tai au alo maia o talo le asolua. E le I whai ngō fiele po ana po i North Island. O sa po pisi na yeile po ana po i le ngata I ai ngā a fia na ave e sea wha malosi mai o lātou whale. Ai wha apele au whai ngā luenga. O anga I atua I sautele whao Gabriel, e o mai le tau nei o wha au popo a ai o le North Island wa wala awa lātou polo a ingo wha lavlawe wha afua sei po o state of emergency. O Hawke's Bay o se tasi leo vaenga wa tingā ina I le tau nei lo longa, wha apele tele o palapala solo. E au kilani o mai le afo le fito e sa waile isi report le Auckland Emergency Management, wha apele ofiso le tinei mo. E le I maua lava le isi to atasi o le sui o le ofiso tinei mo na o wha atasi ma le fale, na solo ana poi mori wai, lata le tu lai sfutasi. Mai le polesina le ofiso tinei mo I le tau nei, o le sa atali atu le au whai ngā luenga I lo longa I mori wai. Mana whaafua se ia o na solo le palapala ma tafi e se atu ai, ma le fale a o iaile to alua le au whai ngā luenga I tutonu. O le isi to atasi na mawhaiona lavea ina, e ui o loo iai se tūlanga ti ngā ina tele. Peitai, o le isi o loo tau sa ilia pea. O na ole le saunga le muna iaile ano fuanga na po, e le I whai ngō fia I mga luenga lavea ai. Ma e o mai le taime o talafogo loo talia pea se wha ai unga, I le taime toi amatali ai sa ilinga. O le suia lau whai ngā luenga o loo sa ilia, e wha apeo se tasi o volunteers. E au kilani lava, o le ono pa u o le pou po le tawa se lau ma le iwa o na tausanga I Mount Eden ana po. Na ave ese wha atope tope mai ai ma le to o tele o ai ngano nofo la talata I le pou. E tusa ma le 5 apartments I Mount Eden na a fiai. Tu mai fewa inga I lungo le sami au kilani. O le po fo iana po na sawai ma le wha ai unga le pulenga ua tau fia umamalanga wa a fewa I le sami na fua mo le aso. Ma olo o mawale atoanga o le aso inga I lunga le upinga tafa ilangi le Auckland Transport. I le tūtau e le tise, e whai tau se fulu a whe whale o ainga wale ai neise e le tise, ma o le lapata inga wa sau, e iai nisi o ainga nei o atu le vai yaso o motu sia pea. A o le whai ngō fia ilai le au whai ngā luenga o lo ngafa ma ngā luenga la viai. Wa toi sau le tālo sanga I tangata e whe soa soani mai le ngā luenga fi tālo o whaia, e ale le no nofo I le whale, a ele o le oe ma tāwhanga, e pe ona moli mawina I nisi ana nafi. E se mai I lea, o le tuiti tio tangata whewa I lungo a wala o na e leo saunga le mo ma fua le telo la au ma pomo lito o ulu. Mai le malobo ia toi whaamatu mai le isi se fulu tasi tesi 5 miliona e fisoa soa nei tangata a fia ono le whao Gabriel. O le nei vai ngā tupe o lo ia I totonu le 5 miliona lewa mai atu ina mai mo tangata ngā lulu e au fia ma volunteers. Whaapea le isi 5 miliona e fisoa soa nei I a inga. O loo mo o mia le fisoa soani tau tupe mai le malo. O se fisoa soani na whailo mai le fiafia na nafi I le umai o le fono tanga le kāpeneta. O le nei fo I fisoa soani e le ngata mo tangata o kilani ai whaapea isi vai ngo le atunu ua a fia. Wha tesi whale malo se lo mafu e na lulua na boi Gisborne. 2.5 kilomita I sisifo Gisborne na lulu inai. Ma e tusalo na lo loto ma le 2.2 kilomita. Na lulu I le toe kuata I le valu ana po, ma ulua I reporti e whaapea e wha tesi lua le malosi, muli aisi I le mawalunga e wha tesi ma le wha. E silia ma le awhi se lau I lātou na reportia na wha alongoina, ma o le toa tele na moli mau e vai. Ma tala muli, ua wha amaunia wa iaile tangata wa mau e le misela I totonu o New Zealand. Mo le ulua I taimi wha ato e wha amaunia leo se tangata a fia le misela, talu mai le lua awhi sifalui I totonu o le atunu. Wha mauninga mtanga luenga le soifua malo loina, o le case wha maunia o le tangata matua ma e nofo I au kilani, ma ele I wha alongoina ni o nā unga au iai atunu umamau, wha ato ai loa I le mai atau nu umaiai. O loo wha nofo e sea lea case I lona ainga, ma o loo wha awau nei fo I sa ilinga o ta ua contact tracing, po o le sa ilinga o tangata e mawalunga le onoa a fia le misela, ona o le tangata ua wha maunia. Ai mo tangata uma, o toe wha manato le soifua malo loina, e awale manatu mai le misela ona o se ngase ti ngā ina to e vavelo na pipisi. Ma ele ngata lai tangata mātutua e awale no fua I aiva aise fo mai pe awhai ua whaalongoina pe wa aia aunga ai whaapele mautino lo o whaia tui pui o le misela o whana witi. O tala nao le nei tai au, manuia tele le nei ase.